Lagu apa, Din? Ada kenggok rokok anyar mara buka man. Oh, buka apa nggak ring siapa seru kakek. Rekenoreng tak apa sibik kaki ya man. Di rokok Din ngambung Din. Iya nyeng. Coreng keng kepan tandi Din. Ya di maka kita mana di rokok man. Bah, kakek mikir kira anda iya taretan. Mungkin tak ikhlas. Apa masuk apa oleh? Gila apa masuk man. Apa masuk agak colo betul ya lolo. Pasan oleh bener hari Din. Oleh 15 hari mat. Cereng strategi ke 15. Keng kelebun ada nyatanya nih. Katanya apa man? Ya tanya HR Din. Kita para telah sini ngari pasti ada nyatanyaan. Pas apa kunan nanti nengko ben kakek rintis kari teti bajing emor leker. Ya mon tarak telah sini nyatanya ki HR. Ya cereng ki ke 15 man. Deki kapan ke petol ekor wah lek beki bi ke lebuna. Bah, kalau emor leker iya Din. Si HR baki tanggal petol ekor. Muntang HR si dari luar. Mulai len rebe jule terak si Din. Ya mulan reba jaman benih eran mat geng BLT tahap betung. Oh jadi ipo Din. Muy entera ke lebuna. Polai baki ruah. Ya mayu mat. Mayo makan. Pulang Rokok deh. Milor wah. Mayo. Bun. Kakek mat. Masuk. Lagu apa bun mak kenceng bun? Ya ada mat king lagarola melamun ri. Oh, mi pas menamun melolo bun. Paking karora jengenangan na tanggal bun. Lah. Odi re pun tak ngelamun gelu tak kira deti mat. Engko si pahajur gut deti kalebun ri ya. King pola nang ngelamun. Saya kok cai ngelamun ri kan ngangen. Saya kok cai ngangen ri ya. Mikir to cu naudi. Ya mun kaki tak tuman ngelamun berarti kaki tak andi to cu naudi. Penderongku jantang kelebun. Polangku cek di angen-angen dadi kelebun poin malenya mana ting tuti. Cong pron. Iya bun. Ya dengar deh. Iya. Ya pergi bang pecet akhir Tanah kotor bun. Pecet dong. Marah sikat gak yo? Kita bun. Tak soro bun colon ke dingka kamar kakek. Dol. Iya bun. Ya nyari buka cong, boleh. Pakai nak kata lo cong. Iya bun. Kadul aja peron. Apa mak peles kena? Peles ya. Iya bun. Ya mun ngena-ngena kaki jadi ning lanjut mat. Arab bun. Ya siapa sih tak tahu kak ngena-ngena kaki. Kaki tahu. Tongkat remun ereng tua bini apa simbolnya? Swarga. Munitang tongkat. Tak tahu simbol apa bun. Munitang tongkat ria simbol dari kereta ke kaki. Jadi kereta ke kaki kro berditang tongkat. Entas kaki andi keren antro teti kelebun tretan. Cek ke kaki dari tedung atau kok keng setedung kaki nileng gelu. Paking kro cuy lebe ngelambe kayak era. Budak kemak kuruna. Adun tondunin tardena. Mai kakek mat. Kaki berarti itu. Anu bun. Akeduan pengaturan. Tadi pengaturan hari. Benih pengaturan din pa nga dul mawi na po boleh malolo. Apa mat? Pamator. Ya wis kakek poe na mat. Ano bun? Andi parlo bun. Parlo apa? Leria yang tarna odi bun mate bun. Marah cek na kerjat parlo apa marah? Ada sepuk na HR ni bun. Astagfirullahaladzim. Teti ngodin kaki kero gentong KHR jeri mat. Gimana ida iya bun. Ya mang kan can ki buru cari ngantar nodi ben mate.
Berarti mun tade hairan kaki pas mate. Ya bani dak ya ki ya bun. Du masa kaki sebagai kelebun pas tak kelar nyangkolna sarung secap ke nungkul toon bun. Kecenung kul teu apa ri. Mun hairan beda. Karo cek satia ki tangkel 15 kaki langunin hairan. Deki pala tangkel sakemik ka budi languni hairan. Penginum kopi itu lebih petas renak kaki. Keng tak bisa ngebon ya bun. Keng kebaya kebon sahur bun. Eri kan keng tuku bi kaki pasti li ngebon. Ada mun hairan setia. Pala tangkel sakemik deki ka budi le tu umena. Le mulai tulis. Kok ki ngedit dah. Ni kata cuek kelebun din. Cok rengkeng kake mat cok ko tak ndek no. Kakek mikir noro din. Cok pulang lero. Ya bun kon kelebun aja. Mai ka bayar apa? Ai. Kali dua din. Jangan ini. Iya. Para sarok murok menokon kelebun din. Ilabun kong mulai bun. Oh iya. Jalan kong bun. Din, udah semen din. Kayak galon jalan arah ceker din. Apa semen je lah pukil mat. Keng kaki tak ngatelak en. Cok reng pas hairan mulu lo pikiran. Ya mungkin pada dekat sepakat mayu din. Bro mat. Iya setia bener din. Mari pilih porup kapi ruji yang ngarbeng din. Bisa masuk ke kapeng. Abu mah mat. Jelah kalau kita nyakin ke kelebun. Bun, melong semen bun. Pola yang mengecora jalan. Celi uli semen je mat. Ada yang mabecek jeding jadi ya. Duh lah payah kakek. Ah, ada orang din. Dari nun kelebun na benih nun jalan din. Mayu kah kebo. Mune kala yang kau kuru tu cakap kelebun na ria. Mun nun jalan din. Engkau tu cakap orang banyak. Pas benih maling kau ben kaki. Pas koruptor. Oke? Miu cumai. Matu ya din. Bro. Iya mayu lah. Bro mat. Nah cuman sama. Enjak bun. Keng kalau endalan ngalang kalian jalan bun. Alhamdulillah si orang semen besar pak ingat aja pasti pecah ngalang kalian jalan. Ah tak lang alay po sa pupurat kaki tak ning bedo papa dingin. Mulai. Bun. Dul, mat. Dama kakek. Muna datang anak ada urusan, anak tak gede macet deh. Dari rumah mat. Kok dari kon kelebun na dul. Anu apa? Beh, kakek kita ngeding berita dul. Enjo mat. Kelebun na tu hairan. Lah, kau mau tak milu mat? Loh, kok tak tahu dia taretan. Polang kok ben kakek pa lain bi kelebun na. Aku boleh berapa mat? Engko le 1,5 juta dul. Mun kakek kita ngoni tu boleh ngoni dul kelebun na tak kira ngataraki. Ah ya Allah. Paking tek tinay sa kan lemon Morocco na. Tak kalah ke kampuan. Gila. Aku tak punya kengko. Padin. Mari lah patang tangga dul mawi ban kelebun aja din. Duk kaki mak je pihikeun na mat. Torot. Orang kongi cok hapin panakan na pakoro pinta ya beri ya. Pasti tepus dan si panakan. Bun, Apa dul? tanya reng kau ke bun. Enjak dul. Jangan mak tinggal bun butin don na bun.
Iya dah enak lah karki pur kan kau rokok wae pat ada orang yang rokok pat nemu rokok re. Bun itu HR-an. Astagfirullahaladzim. Pakin karo ketemu yang bireng nyari HR. Ya njak bun, memat tinggali beri kok butuh beri bun. Coba palain deh iya bun. Oh iya, engkau lah kara kirim PC kamat tinggal ki pur 1,5 juta. Serotu umbing kok dul kaki 500 putih 500 mat tinggal 500. Kaki 500 beri mat tinggal ya. Njak bun. Aduh, ya tulikan ntar reda kipi mat tinggal lipat ada dul. Yelah bungo kita kamat tinggal bun. Iya tulis. Teting kualiti pula melai mat tinggal. Kena awas cong. Aras saja re. Malai lapuk pak bi THR. Potru dengku. Kau makan terlalu lebih akimat. Lalu lada rem betul. Kan kaki lemari entar kaki lebu nah pancan ke lebu nah. Iya kau melentar ke lebu nang. Intan ke lebu mengkeren PC sudah tengah. Intan sudah ketelu di matang bagian. Boh, siap. Betul. Teti keluar mat. Intan aku beri PC ke lebu nang. Kematang bagian mat. Lu jurang kok king cong. Njak kau minta tang bagian kemak. Di. Sengko heran, arapa kapan para telasen mi banyak orang nyari heran. Cek lelen deki lah karo sarong jata. Si kapan ikom segalian pas ker paleker. Mi tak laku beuy pacakan. Lelen ka beli sarong semapan. Beni sinare masih kalero. King si aberi tak nemu lako. Si asa de kai nyari aki sarong si paling muda. Kapan tak ikatila yang kui pas itu rai. Pas akar tek lu. Karena are melaki sarong pas tayang kui sakale. King tay melakin pole cong. Ego, dumun orang yang serongang kui sarong lalang. Sekapan yang kui ngisel kakang pokang. Tak usah tu man kau orang banyak. Kau orang situng korpa banyak. Jia nyaman sedekah.